ngira di candidates babyang te dala de kapur situ BJP last election also ngira long ready ban le la don ki kertong tama of course last hour pada kawan ka direction apa Delhi ba ini ban support ya candidate going pada political party kambolong any election ni BJP ni pen kre but ni community but this time ni le MP election kan ni na po shalom seat and ultimately we have to abide by direction for central leadership ni mah ngim la ban let palat ila ta kan te mki gidan gilat gilati ki kumlu ban wa ban survey ban ai it's up to them na ta dalam ada long show meeting dalam ikan meeting saya perkat baga ibu khamba bentahi mensuong no ba nomta jongani jo bakar krangi jong EBC dengan pada menoi tidak cuma ke meeting karai kumno meeting karai gini ya pedang mangi kata